Siyanibingelela balaleli emakhaya nanonke bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Njengalokhu sikule nkonzo yomthandazo, kuhle ukuthi sibheke amazwi kaNkulunkulu awashoyo nakulomnyaka ukuthi yini into uNkulunkulu athanda ukuba asenzele yona. Socela kuba sifunde izwi likaNkulunkulu encwadini ya-Exodus chapter 3 sifunde khona verse 7 egameni likaJesu. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabaqindezeli babo, ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Lwane na kulomnyaka lelesikuwo uNkulunkulu asibekile kuwo, kunoNkulunkulu onamehlo abonayo. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wasendulo okusesenguye nanamuhla, wabahola abaqala, nanathi lo nkulunkulu uyakusihola. iBhayibheli lithi uNkulunkulu esezulwini wambona uIsrayeli esekuhluphekeni okunzima. uNkulunkulu wezwa nokukhala kwakhe. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wasesekehla, ehlela phakathi kwesizwe sakhe ukuba asephule. Manje nakulomthandazo lesikuwo, umnyaka usasuka phasi, kunaNkulunkulu lobonelelayo. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu lithi ngoba entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Nakulesimo lesikuso, kulomhlaba lesiphila kuwo, kunaNkulunkulu onamehlo abonayo, kunaNkulunkulu onezindlebe ezizwayo. Sikulomthandazo zisondeze nawe phambi kwaloNkulunkulu onamehlo abonayo, phambi kwaloNkulunkulu onezindlebe ezizwayo, bese uyazibika kuye zonke izindaba zakho. Lithi iBhayibheli, phonselani kuye inkathazo zenu zonke, ngokuba yena uyanikhathalela. Wathembekile uNkulunkulu, umnyaka usasuka phasi, ukuba uNkulunkulu awuzwe umthandazo walona loyo ozayo kuye eNkulunkulu ezibika, ngoba ikhona impendulo kuNkulunkulu kubo bonke abasondela kuye ngomthandazo. Indlebe yakhe iyalalela, iso lakhe liyabona, isandla sakhe siyaphula ebunzimeni umuntu akubo. Nakulomnyaka kulomthandazo wethembekile uNkulunkulu, nawasondela kuye, bika konke kuye, zithule kuye, zilahlele kuye. Impendulo ikhona, ivela uNkulunkulu. Wambona uIsrayeli ehlupheka eGibhithe, wakuzwa konke ukukhala kwakhe. Nanathi bakithi uNkulunkulu uyasibona, indlebe yakhe iyasizwa. Asisondeleni kuye, uthembekile, uyimpendulo kuso sonke isimo sethu. Wathembekile uNkulunkulu, kakanayo injabuliso. Qala siya kuye ngomthandazo, ngoba uNkulunkulu osesenguye nanamhlanje. Siyakubonga kakhulu baba wethu losezulwini, umnyaka Nkosi yami usasuka phasi. Singabantwana bakho kule nkonzo ye-21 day fasting. uNkulunkulu sisilahlela kuwe, uNkulunkulu sisigcinela kuwe. Uyazazi inhlupheko zethu ney'nsizi zethu zonke. uNkulunkulu othonqwe lesaziwa nguwe. Ngoba Nkosi yami ngenelela esimeni saloya naloya, ngoba iso lakho uNkulunkulu liphezu kwabo bonke abantu abaphila emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu wensinsiso yethu, ngenelela Nkosi yami, wena wethembekile. Vela uNkulunkulu wenza ubumangaliso nakule nkonzo yomkhuleko egameni likaJesu, inkosi ephilayo.